Election Commission of India mate ECI pen Assam Legislative Assembly ang hoy kapabat asai ki claim. Assam along ke do bom member of Legislative Assembly ang hoy pharoi sira inquara trok la pen member of Parliament ang hoy kripli. Lasong bong West Karbi Anglong District along ke do bom MLA ang hoy EC lakhai ngoi baithalang so henlo. Non delimitation claim therapy baithalang so LAC aphan thaksi Rongkhang ST LAC lapen Amri ST LAC pusi Pinchong ponsi LAC ang hoi isi pabat ponthu. Laso ting non ke Assam Legislative Assembly along Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong pangrumpet bangpho MLA dodunpo. Laso ing hoi isi ke pabat abierta kilong pen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong alo kedo BJP Racharia song aklem bang atum. Ning arong chipisi kedamtang wo signify inkoya jo apor BJP Rachari asong sai hemalong penangan merihing pangboblo. Bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council CM kaningje ponating ke India Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Karbi Anglong ada dapan kang hona joini si jesong si pinpen MLA ang hoy nang pabat ilo. Lapen kewang jilangani MP ang hoy sidame delimitation dolo pulote MP ang hoy sidame nang kepabat ji aphan ning ke thedo pusi ning jepon. নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া লগতে ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যৰ হৈ মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমি কাৰ্বি আংলঙত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং সেই দুটা জিলাৰ ভিতৰত যেটো ডিলিমিনেশ্যন যেটো হৈছে সিট যেটো আমাৰ বিধানসভা সিট যেটো বঢ়াইছে তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ মই ধন্যবাদ দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকে জানে বহুত দিনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ আন্দোলন কৰিলেও যে সিটৰ বঢ়া সেইটো আমি পোৱা নাই কিন্তু আজি আপোনালোকে চাওক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি বাজেট প্ৰিপাৰেশ্যনৰ সেই সুবিধাটো আমি পাইছোঁ West Karbi Anglong along Assam Legislative Assembly ang hoy isi ke papat pen ning karong alam EM madhuram lekhe kaning jeke BJP rat pangri kachari pen lapuson thedung asai ki claim thegapot Prime Minister Narendra Modi pen kedanglok Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongkhang aphan kachuru pajirpon lapen BJP Tiripiamai phu JP Nanda aphanta churu pajirpon Pinpor me aprang hut isi bakason ke hang polote Karbi Anglong soluk sodak atomon jabji lapen Karbi Anglong kangkir doji lapen dharna ingiji lata kichu nang thek avi sidame non BJP rat pangri ke chari hut lapuson West Karbi Anglong along MLA ang hoy ke pabat pon ki thedung anong iluputa EM lekhe ningje भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट कार्बि आंगलं आखाय दोआन पानिसी फुरकिमो लोपिनी इलितुम नॉन अकिमी नॉन हेजों सरकार पेन के पंगदापन इलितुम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अकिमी पुथादली तुम लोपन रासिके चेंगसी इलितुम चुरुवेक नहीं इलितुम भारत अंकांग Prime Minister akehai Narendra Modi ji alang litum ke cari ke ajok lapen ke elitum churubek nangi JP Nada ji nirdam Bharatiya Janata Party India Prime Minister lo India President JP Nada ji lapen ke Amit Shah ji alang litum naga bori pipe ajok elitum puthot Karbi Anglong no assembly se rakimi litum lokon News report long sodar inti Karbi Anglong live